Oke guys, marilah kita berkelompus. Nah, berkali kelompus nah. Murah. Harus lambat. Manilah saya kira kelompus na tayo ya. Dan Nia. Kita lagi. Itu kasih lihat ya. Ada lama kelompus. Ini kelompusnya. Oke, wah. Mas, boleh tukar kayak kerangka kecil satu ini. Oke, woi. Woi. Warna apa kita? Anti peca. Oke. Baskomnya anti peca, anti bocor. Anti bocor. Berkasih deh ke Columbus ya. Tertulis keren. Kita mau berkelompus ini lah terlambat kita mas. Nah plastik les. Yang mau ke karton. Yang biru. Oh, iya. Apa perlu warna nih kayak bengkot ya? Apa perlu warna nih kayak bengkot ya? Kamu keskus. Kalau tabe tuh kan bisa. Anu depa. Bo ya teh. Iya, oke dong. Ini. Ya. 20 meter. Oke, 21 murah meriah. 3 murah 50. Oh, 53 daripada mau bikin sendiri. Daripada bikin kalian dong. Merah itu, merah liu. Murah sekali, 350.000. 21 ambil 3 50. Ambil 350.000 ya. Laris manis. Kalau di pasar ini. Gimana kalau kita minum kopi dulu? Bisa kita minum kopi dulu teh? Satu ya? Siapa nih golai le? Ini deh pintu atau tak apa nih golai Apa dulu? Ini bu, hey. tak apa itu mampas nih. Saya mau tumbas ya? Mana anda kan dukung nanti mau kompas. Bayar tukar. Bembe kopi sini coba sekunjo. Kopi pahit. Iya, kopi pahit. kita Yang kopi pahit ya. ni itu. Oke, yo. Oke. Pahit. Nah, sepahit-pahitnya kopi. Saya enak juga. Lebih pahit kalau habis makan tidak merokok. Halo guys. Udah kepira tuh ya? Ini ambil. Kamu bukan di tenda. Iya. Oh, ini yang sangat depan. Ori. Ini tuh nih. Ambil. Ya. Oke, mantap. Mantap. Masih mau. Wah, maming itu ya. Mantap kopinya. Di Pasiru kopi, wah. Maming. Mantap ini. Oke. Ayo, Australia teh Indo ya. What's your name? My name is. Oke. From Australia, ya. Dak. Oh. My name is Rosita. Oke, name is Rosita. Oke, what's your name? My name My name Mangau. is Roswita. This is Rosita. Oh, Rosita. Ya. You Rosita? Yes. Oke, good. Oke, mantap. Good. Hello, what's your name? My name is Yulita. Wita. Yulita. Okay, what's your name? Tanda. Yeah. What's your name? Nanda. Okay, Nanda. Tanda. Good. Okay.
Nenek Nenes. How are you? What's your name? Ay, matung barang alat tu makalunduang anak. Hey, what's your name? What's name? What's name? No Tanday. Halo. Okay, what's your name? Dapat pulau mana ba? No Tanday. Yeah. Goodbye. Yeah. Hello. How are you? Good. Ayran tanday. Okay, I don't Tanday. Hello, Mrs. Kulang ano sa tao sa akin bata. Hello, what's your name? Halo. What's your name? Apa sang? What's your name? What's your name? Wait, what's your name? Hello, what's your name? Apa? Don't know. No many. No many. No many. No many. No many. Oh, no many, no goodbye. Ya. No many, no goodbye. Iya. Yes. Good. Oh. One cigarette? Yeah. What do you eat? Eating what? Sugigi. Sugigi. You eat sugigi? Yes. Okay, Nemesi. Iyo di ini to. Ah, Nemesi, berat Nemesi itu. Kato bay na ulay. Oke. Salam ada di antara ibu-ibu di sini yang sandakan Malaysia. Orang mana? Patrick dari gereja. Oh, sandakan Malaysia. Ah, belum ada yang ke Malaysia ini. Ada dia belum ke Malaysia, dia baru ke Malaysia. Apa? Dia baru kamu ke Malaysia. Oh, belum. Ah, belum ada ini. Belum ada mau ke Malaysia. Belum ada yang pernah ke Malaysia. Aku lalapit apa sa kapala. Oh, tayo masih kapal. Ayo. Oke. Mentalo Kita tikote. sangka yang hadir. Ya. Oke, good. Mentalo tikote normal. Talo pakote ng mana-mana. Ya, katanya ini ibu mau ke Malaysia tapi belum ada ongkos pesawatnya. Nanti karena bebeknya bertelur, nah jual telurnya, nah pergi ke Malaysia. Nah. Oh, Nenek, how are you? Mapangan na. What's your name, Nenek? Mapangan na ipas. What's your name? No. Oh. Yes, no. Tapi ini hasilnya. Ya, Barat hasilnya. Sugigi. Yes, Sugigi spot. Iyo ne. Ada permisi kah? Oke, tunggu Mi. What's your name? What's your name? What's your name? No Tanday. Ay ko tanday. Oh, Tanday, yes. Yeah. Ini mother from Makassar. Ya dari Makassar. Dadah. Oke.
Oke baik, kita akan segera pergi menonton Tenong Silaka. Oke.